Ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum kalapun poi hibluj Menteri Sarkar Jela bali pe itnat jungok kai perthai ba polling do syakawi ke jaka jungok kai perthai thmai ke tip kum ka krem lembet shwa jong ka tagi lam jong ka RBTEDF ha ka shpo trik rumpang aja upsa ke lapelong di jai kejan basan kilometer na ka snong pam bet ta selu krem lembet lani ka pra kan leng bulan ka snong pam scan katai ka jaka jungok kai lani ka pra kan leng kadang ke jingjingai ke 10 kilometer na srok ba nong po kali ka krem ka basong basa ki lambet babas langru ban bananam ha ni si mementa kalau pelong itu menteri beli saki do jong hikmat ya ka jingdon jongka balas ran lang do MLA ka nong po ba meron bonds im ba polling do abakan kum kongsan loong ba ka jingla ban wat ikum gini ke jaka kanang kentiu susu iki kam jungok kai pathai hapo ka jela ba loong ru ba jingdon jong ki jaka jungok kai pathai kanwan ra ru ya ka jingmen to ya ka snong ka thau ban kentiu ya ka yo kam yo jam ha ki khun samla kiwi ki blasa ki lang ki kenthop ya director jong tourism department ba sel ling lo district tourism officer ba bansin rai lang nongkri president Riboy Tourism and Environmental Development Forum ba plilat tiuso ina lam snong bat kiwi kiwi Along lut majority lagi. Kalau di benda rakyat tidak rakyat kami tidak. Nah, ini. Oh, itu apa? Dem. Banyak bentuk keputusan ngim shanya shu nginam bu shu ye ki jingkerban ki jongi tang hakikam sarkar lani haki mining kerana ka bangi ong ka extractive economy ka bangi shu klong ni shu sei ka bangi don hendrai mentangi kren ya ka sustainable development ka balong ka development ka bala patne slam kaba nakaway kapateng siya kaway kanang kiyo kayo kakwat kaki kakamay kajongi di habang agran niya kanay kabenta ba Cyril manayla pani kikatu pani kishnong kiba ka local economy kala kayo kakwat kakala lingba ka tourism kala donteng kapor ba kasora kasyanya ya kayok kekot kejongka ha udoyong bat umausyun andai dalapoi kapor kuba piskotu udoyong umausyun hidon ke lifespan kat tas pasnem hari kata kilut no di udoyong bat umausyun im shimla syupan penbiang ya kipiang ja jong ginong seorang nantu gila pendon kami ki kum kiro material nak benda ke cement plant andai pitip mental ke MCCL setang ban kanno dekai ka juga kai ka answer nak benda ke jingdon kam jong kayo ka kot jong tan seorang ka tourism wei pa ko wei yeng idon giba tanglai kamera kawe ka kamera ila ai kum ki guest house namata ki ping guest nang benta ki nong wek nang an bat ka ni keteu bla dep ngadang suwan so sora ki thu wa ha ki por berjur bha ka jinwan ki tores don naki ki bathia akali don naki ki ba shimwai petrol pump ru ka bayo jaka bantia don bo bom dan jakat tiak syuru wong kamera syat ru long hi pengin tiak mi
ila poi kata terima di habangi dan kat kata udah setang ubriu ubabiai lada usyong haka park siar bat uut pada udok bat urenjan bat jan umyo ban keliang bunsi ni syong hapeng haka pene jong tak siar terupa kei ke bakani gari ke jungi kam dot Hamri boy hangi ya cheno ki ong khabrip pinda thak hi usembai boro aliang petlun dia laku benar nasi nak away kalian temi baik mo dalam lain boro aliang petlun ru nasi liang temi baik buso ujhor upai turun kai ke bumi kai ke bangi duna ya teriak kadai wandai People's Initiative piru yaket khalangkat ya kejing kuat kejing subah nasib ong ya kini balai bahap hikai yang ini balai aku yang mengi kejat nuri jungi kamtam ini par menang bahap beri yang kisam kejing kuat ki pelau haduk ki piang ki kiu basyut merpi keduri lajong ludang UI itu piang dapat oh tangan dalai office sarkar hap thok wat biak hang ni wat tak syun hang ni kumno kunta lai hing jong pi badang am ji ba pik thok om ta te kumno pik dia biak pada balai jim biak hing lajong beli pik tak syun pelau hing lajong kerok hing lajong namar pi ong kene gede hing lajong kata ke disease office tik le gajong pat ba jong sarkar le kan baman kata ke mentality ka hapan kelak hang liru abagi kwa ngi ke jing don kam gajong pi idon ki bangi hapan prioritize ke le sisen le te kam nong ramba chairman meru bene hiru lawang kata ban le lut borok hoj kam long in le shwa ya ke badon kam ha ke jing im jong briu ipan merbor ke ega bagi don kam ndala ayo ega badon kam ipan sa ka bagi kwa teng len rayo baga don kam pa ega kwa sang saha raha deon yo luat pada ten rai tong ini kai ba ega badon kam shwa ka badon kam shwa ya pi hang ni tong ega don artli ki ega road ke surat kene ke sektor ke ba kadi ke surok update tang nak benda kini ke site kadi ke jingdon kami ke ban connect ya kadi ke sinang jobi bat ke sinang ba marjan tingin ya tray rengkat aku ba ilan bun ki lada kadi ke naraskit bilubi lada NEC na ki centrally funded projects kini ki options ki bun tambah IT bangi gini rap bangin kintiu soya kini kini ke sanctuary ke jompi mami ibatang kini ki railing ru kimdon mo amlong safe like tuan te itu kijing don kam ba khamat tu ngin prioritize kata ni syong rekat director dan ini ba merol ngini syong lang bagin jit choy ki priority items kaba pada yang ngau berkum ke society bat ke rakyat ni ngin penslur bahaba ki wan ki brio kinwan kibrio kibala kibaka pedok kujongki kahya ndai ban shirung ars pa ngut lais pa ngut ubadan marmar arfu tingga dangla arfu ngut ubadan ar hajar tingga banya ars pa ngut ube sei marmar arfu tingga ndo ngali di syau wa usai do flas wang la de bra ka sana yeng ndo ba mu sei du puri o pe uni la de som yeng te yo ayu shu ko ti ni hadu yo tangka nyut kanyar ke bagi berat di orang ni paham sim bani tekabrong kani kadai ke bagi orang pak seremnya ke experience bat ke jingdon ke jom kene ka krem hang ni kalau kawi lagi benta ki bapen i ya ke jing ruspa jong kene ka
ri ka dong ka than ka be ki tumi ka jing rus pa mariang ka jing internet kilum ki wa bat ka jing don jong kini ki lembit ki besong ki basa ha kene ka krem kalong sisa ka kerpang hadu kata-kata bat kalong sisa ka ba ai mensim yangi kinong song snong bat isu kemen haga ni kesgi ya ga jing sim khia jong yu menteri BDIP ya ketenat jong okai pertai nang tai ba Cyril kumu director ushabi jong ga department nang tai ba ban wan daladi ban yo ban yo snow mangilalap ang tu narung hapok ka krem nilai ki lembet la yo snow de jing sma jong ki lembet ketu kolom original tung sma lembet ki balar cha de lar ki tang ba ketu gede ke jing long tenrai ka ben laju visit hakiwe ki krem kalong kum tu akan mau dang sian bangiwan juan sabari hakiwe ki riru kam de internet adu kat ni tang bagi turis kan itu ipi kata ke jingnya nyom ka ba taki hajar taki pojar ngut kinong jengok ya ita ikrem lembet ibaran tu gari apa Malaysia akan mau ke tukar cakap kam he dah tu kan ni ibarat mah lembet kim da buntan tang ba lapan wandur ya ketu kejaka jaka cuma kai pertai ha kata gerukam ha ka ba ikot iki ki circuit of tourism ang tu gedon ke krem lembet ang tu gidon ki jaga syong yang ki syri ang tu gidon ki crocodile ang tu gidon ki sim ang tu gidon ki pukni lalaki jom ki sanctuary gidon i hang ni ru gidon gede ke potential kini ki area jong ka nongkra nong lengdo marangar kiwi ki jaga ki bangidon nang ne sepo nong tlu matkan tu abang keren ni ke tourism kamut kani ladang ala ban penbha ban internet kau habau turis uan unam wantang nang taiwe jaka ban jung okai habdon iwe hang ni sibit ru isa ila bet pengni pelang ya ketegal ulum worto ni ulum worto we hatu halum anong po tu bahap po garat nong po ini jengok e keturu lalak ban develop ya ketukum heritage site lalak ban develop ya gani hani esok kamar ngarlek chamden le nam tangi dong than siren dia textile sa pan textile ka right nong tulu den diwan kum ko snong jong siren dia kini circuit of tourism bangila ban penroy kamut baki turis diwan